أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray weltanike bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata on kadi tawnuɗo e nde ñalande hande ɗo kadi ka alluwal meɗen suumaye ka juulirde meɗen ɗo masjidu bilal e nder Bruxelles ñande nogay e go'o lewru suumaye e hitande wulure e 446 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray ko adi kon en weltanike mo o bajjo en juuli e ɓurnaɗo tagi fo gon en duwanike mawɓe meɗen ɓen fou en torki Allah yo Allah jaɓan en dewe ko waɗa kon fou yaafo en yeru ko wopuɗen kon newnana en kadi ko lutti kon. haray hande ko nogay e go'o en yewtay ɗo toɓɓe ɗiɗi inchallahu ɗe juutata. toɓɓere aranere nden haray ko en ɓeydu heblade kene fi wurnitugol ɗe balɗe 10 ɗo taw ɗe balɗe 10 sakkitoro e lewru suumaye. jemmaji ko Allah tagi kon fo ko tagi ko ɗi jemmaji 10 ɗo ɓuri e moƴƴude. jemmaji ɗin 10 sakkitoro ɗin ka lewru suumaye. si Allah tawni maɗi hiɗa hani waɗugol goɗɗum e majji landoɗa hoore ma ko honɗum mi waɗi ila suumaye on ari jongande ma ɗo kadi ko honɗum miiji ko honɗum mi faala waɗugol ɗo e suumaye on yahude. hara wona yo suumaye yahu o accidalan e bakkato sina ɗum haray on tigi o perdi. yimɓe tatono toon ko perduɓe ɓe heɓoyta tefore yawmal qiyama. mo suumaye ari tawi ha yehi tawino luttude e bakkato wuuri duɗo e mawɓe mum ɗiɗo ha ɓe faati a yanganaki ɓe fiya heɓoye aljanna e kala nanɗo inde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wole o ronki juulugol e maɓɓe sallallahu alaihi wasallam. jonnon ɗiɗo ko ɗi wurnitirte ko dewal. si ɗiɗo hewtino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe findinayno ɓeygure maɓɓe nden fo ɓe haɓɓito ha moƴƴa ɓe wurnita jemmaji ɗin ɓe juuluno ha tundaje maɓɓe ɗen fo ɓuuti. nene Aisha maki ene a hoynanta hoorema Allah yafike ma dennagal bakkatu ma ko ardinɗa e ko sakkintinɗa. nelaɗo maki ene accata mi wona non abdan shakuran jiyaɗo yettayɗo mo weltantoɗomo ɓay Allah neminirilan ɗum ɗo fo miɗo hani mo weltanade jarnamo kadi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum ɗo waɗi. joni kamɓe ɓe yafama dendagal bakkatu fou kono ɓe darorini ɓe wurniti ɗiɗo enen pellet ko wonɗen faggitade jemma e ñalorma hiɗen hani wakkilade ɓuri ɗum ɗo. ko ɗi jemmaji ɗo noon ɗi wurnitirte ko juulugol. ko ɗiɗo ɗi wurnete ko jantagol inde Allah. ko ɗi wurnitirte ko waɗgol astaghfirullah. ko ɗi wurnitirte ko juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗi wurnitirte ko ittugol sadaka. ko ɗi wurnitirte ko waɗgol umra e majji. ko ɗi wurnitirte ko ufinagol ka jamiu e majji. ko ɗi wurnitirte ko ɗoftagol nene e baba ɗiggana ɓe yanganoɓe ɗoftoɓe. ko ɗi wurnitirte ko jokkugol enɗam. ko ɗi wurnitirte ko moƴƴagol e boniɗo e ma. ko ɗi wurnitirte ko okkorgol on ɗalɗoma. ko ɗi wurnitirte ko moƴƴingol inde on bonnuɗoma. ko sifa ɗiɗo ɗum ɗo woƴƴirede tentidini jokkugol enɗam e majji naɓidirango sunna katiji ɗi ɗiɗo ko ɗum. amma noon sonnajo si tawi hara joni o ala e juulude kankan himo wawi wadde ko wowla ɗo fow si wona juulugol ngol. mo wawi jangude Qur'an, mo wawi ittugol sadaka, mo wawi diggangol mawɓe ko woni tun o juulata o rendata yeru o période ɗo si tawi ko makka kadi o wangota ko ka suudu kaaba. amma piiji luttuɗin fop hay so tawi himo e période makko omo yiide farilla makko omo wuppude hatta o waɗa ɗiɗo fow kanko sonnajo. haray qiyamul layli on si on tigi wawi waɗugol ka nder suudu muɗum kanko e ɓeygure nden ton hara ɓe hunnanay ko ɗum ɓuri e moƴƴude. julde fo ko ɓuri moƴƴude ko julde jemma sina hara ko farillaji ɗin jowi hara kadi kaka nder suudu on tigi. si tawi no wawata newade toon saabu ngamelo ma ronkugol on tigi no wawi argol tawta jama on ka jamiu ɓe wadda qiyamul layli on fi yo heɓu. haray noon mi annintina nayo goɗɗo ar waɗa qiyamul layli nafa ha gayna waɗa qiyamul layli o weddito ha subaka on feƴƴiramo o ronkude waɗugol qiyamul layli on o juula subaka on e julde jama ka jamiu ɓuri moƴƴude di o waɗugol qiyamul layli o perda waktu farilla on. waktu farilla on himo mawni ka Allah ɓuri haray naafilo ngon. mawɓe ɓe makay ala ko fandimo ñawli.
haray e nder ɗe balɗe ɗo kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe hewno kadi okkitirgol e nder lewru suumaye ndu fof tentini noon kadi ka balɗe 10 sakkitore ɗo kadi ɓe ɓeydeno kadi ittugol sadaka o ka lewru suumaye ɗo kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe tippayno qur'an o ɓa yehi ha hitande nde ɓe fati nden e muɗum ɓe tippuno qur'an o laabeji ɗiɗi an kadi wakkilo ko fanɗi hay si tawi ko nde wotere tippande si wona ɗum wonti no hani heɓugol hay ko laabi ɗiɗi ma laabi tati ha yeeso ton no ne wori wo waktu be waktu sa jangi joni masalan hay say ko ɗeri ɗiɗi a jangiɗi waktu be ɗon innede joni suumayo lanni a heɓoye hay so tawi ko tippande wotere ɗum woodi imamuɓe goo tippaynoɓe laabi 50 ñande ɓe ɓe tippayno qur'an on e nder lewru suumaye ndu haray moƴƴere ko gotum ko waɗɗaka nder lewru suumaye ɗo ko sowete ɗum ha 90 haray koye wakkilo sifa ɗin ɗon e nder ɗe balɗe ɗo si ɗum ɗon feƴƴi mi andintina fuɗɗo andintin horangal be ɓe itta imma ɓe itti fu nde wotere ñande goo suumaye imma ɓe acci ha suumaye o lanni ɓe itti nde wotere ma ɗum ñallal ɓe itta haray no wawa sellugo haray noon ko ɓuri e laɓede gon si suumaye o dari ka e ittude balɗe 50 ko ɗum noon ɓuri e laɓede si tawi suumaye ko honɗum woɓɓe innanta ya ittu ñande be ñande ko ɓayi anda si suumaye o fof tawoyte joni noon sa itti balɗe 50 suumaye tawarima nde hoore meɗen ñallal ɗo ko jelu yonata moko ba ko wawata ñamude ñallal ɗo se jetti misa wano ka snack je ɗo woni nokkiyel go hara snack wal ɗo ko pitawal ɗo ko 7 euro si tawi ko 7 euro jihum kun ɗon joni ko 1,50 ɗum haray woni 8,50 woɓɓe no inde 7,50 wawi yonugol woɓɓe no wiide ko 10 euro woɓɓe no wiide ko 12 euro joni noon ko honno won membre de famille ma on fof kala ɓe fawtiɗa haray ko ittanteɓe muudo foti ɓe hooray foti ɓe hoorata foti ko fayɓe foti ko moko baɓe foti ko jiwɓe foti ko worɓe foti ɓe woni moko baɓe foti ɓe wonari moko baɓe bobo so jibinama hande ni hara ko jango woni iidi on o ittante seydina ousmane radiyallahu anhu kanko o ittanayno hay bobo sowaɗo ka nder reedu hay on non o itta haray ko wiyete noon muudo on ko kala ittuɗo muudo aɗo iidi on juulede haray ko muudo o itti kala ittuɗo muudo ɓaawo iidi on juulede haray ko sadaka o itti haray wona muudo haray koye watta noon hakkil moƴƴa kala ittowo o wakkilo o itta ko adi o juuloygol iidi amma noon sa annike ɗo joni ɗa jogii fayɓe nayo jowo tawtima e sonnajo o woni en jeɗɗo ɗum woni 70 euro joni noon annike ɗa faalaɗe joni cheikh aboubacar ɗo muudo on ko ittugol muudo on ha gayna ya juuloya iidi on ko ɗum allah inni qad aflaha man tazakka gomɗi malama on ittuɗo muudo ma on laɓɓinɗo hoore mum wa zakara sma rabbihi o janti inde joomi makko fa salla o yehi noon on sawi o juuloyi itta muudo on nde ɗa yaha ka jiiɗoy haraɗa jangude allahu akbar no andirɗe noon kabbiral ɗin ha an ngo janguɗa wondude anni e laaɓuɗo ɗum ɗo a wurnita e woni ɗi jemmaji ɗo ko fanɗi o ko fanɗi heɓu dewal ma joɗoɗa jantoɗa inde allah astahfirullah so tawi ko laabi wulure wama asbaha zalika sifa ko nanditata ɗum ɗo e dewe ko tawata kontotako ko wawete waɗede e nder ɗe balɗe ɗo inchallahu yo allahu newnan en wawugol wurnitugol ɗe kadi wondude kadi e cellal kono nayi on tigi hewtu toon to weddito yomi foto ka jullere ɗo tun ma mi foto ɗo 5 minutes waɗa réveil wona ha subaka on feƴƴirama wata on tigi jaɓu ɗum few kala julɗo subaka julde jama ka jamiu o mari baraji wona fuɗo jemma on fo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni koɓe maki haray wa akhiran si tawi on tigi mara programme hay e hunde ala gollude ma ƴetti congé si subaka salminama tati haray wata jaɓude moƴƴere ɗo nde fuutoma ñande be ñande hay sa heɓata ñande be ñande kono wonde haray heɓu wonda yewanniya ɗo mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah jaɓan en yo allah waɗi joddinde jande ɗo ko naadi e ngal janna yaafo en bakkatuji meɗen yaafo mawɓe meɗen okka en jemma ɗaɓɓaɗo en toriki allah kala ka julɗo woni e ɓittende e ande yo allah on ittumo kala julɗo balalamin yo allah moƴƴinan en lagine moƴƴinana kala dendagal leyɗe juɓen fof ya rabbal alamin